Shalom, menjuah-juah, nande bapak turang rasinina, bagi GP Sobat Mazmur, ija bebeka meringan. Mari kadege, iba kesempatan enda, si pelajari Mazmurta, guna wari minggu biasa si pesiwahken. Iba seminggu enda, kita mulai memasuki masa biasa. Wari minggu enda, igelari, wari minggu pemenang kenca Pentakosta, wari raya di bata si telusada, si serta badia. Mazmurta halaman 160. Referen Mazmur 835. Nada dasarnya buat kami do sama dengan C. Do sol sol la sol mi fa sol sol. Do sol la si si do. Do si do do la re do si sol si do. Mari sindikan selalu kata-katana. Oh tandingku pujilah Tuhan, sebab pelin kekalangannya. Dipuji kami kam Tuhan, di bata nini kami. Ihamati dengan ipermuliakan kami kam rasa lala. Terpujilah gelar dusi badia ras mulia. Ihamatilah kam dengan ipermuliakan rasa lala. Oh tandingku pujilah Tuhan, sebab pelin kekalangannya. Terpujilah kam ibas rumah dusim belin ras badia. Kemuliaan du indekan serasa lala. Terpujilah kam si erkuasa idatas kerubim. Janah tahpeku teruh kudoni kematen. Ipuji dengan ipermuliakan kam sehrasa lala. Oh tandingku pujilah Tuhan, sebab pelin kekalangannya. Terpujilah kam idatas kursi kini rajandu. Iendekanlah kemuliaan du serasa lala. Terpujilah kam idatas langit si kimbang. Iendekanlah kemuliaan du serasa lala. Oh tandingku pujilah Tuhan, sebab pelin kekalangannya. Haleluya. Siwah 164. Nada dasarna buat kami do sama dengan G. Fa sol la si do do re do la sol si do sol fa la si do si sol do la si la sol la do re do si do la sol.
paras anak ras kesasi badia, dibatasi mada kuasa nainari, genduari serasa lala. Alleluia. Bujur ras, selamat berlatih.